Tutu ana te puehu I te kuratini o Whitireia I te ahiahi nei, I te hui I Wainganui I ana kai whakahaere, te uepu me ngā tauira. Kei te ranga haua te uepu e ngā pirihimana, I te whakapai e whiturau e 50 mano tāra I pau I te uepu I te tau kotahi, ko ētahi o taua pūtea, he mea raweke e te kai whakahaere Māori. Nothing has been done. They are not interested in you at all. They're only interested in themselves. I'm out! I tōna tikanga he hui tēnei hei whakāhua I te ngā kautapatahi o te Uniana me te kuratini o Whitireia. Engari ngā tauira o te kuratini mō tēnā. So let me finish. I haven't taken nothing, mate. Let me finish. He pērā rawa te kakā o te riri I ētahi, I te o tingāke, I tuku tētahi o ngā kai whakahaere o te Uniana I tana tūnga. Because they have allowed this issue to blow to the proportion that it is now, and they are still not addressing the students' needs. Ko te riri o ngā tauira e hāngai ana ki ngā moni I utua e rātau ki te Uniana o Whitireia. He moni e whakapae tia ana, he mea raweke e te kai whakahaere Māori o mua e Loretta Ryder. I think a lack of policies. We have constitution, but sometimes they choose not to follow, or because I think the main problem is students themselves unaware. Kei ētahi pūrongo e whiturau e 50 mano tāra I pau I te Uniana I te tau kotahi, e 50 mārima mano I te utu I a Ryder. Engari I whai utu tāpiri a Ryder, I whai moni hoki rāua ko tana tuarua ki te noho ho tērā. Koinei te wātua whākua pēnei tia tētahi Uniana tauira I roto I te whitu tau. Ko te pātai, mena me here tonu ngā tauira o Whitireia ki te utu moni ki te Uniana. It doesn't highlight the fact that we need to make these fees voluntary. It just highlights the fact that there needs to be robust institutional policies there to protect students. I whakamātaua te karere ki te toro atu ki a Loretta Ryder, te tuahine o te māngai mangukaha a Eugene Ryder, engari auware ake. Kei te puritia e te kuratini ngā utu Uniana a ngā tauira, kia o tira no ngā rangahau a ngā pirihimana, ki ngi kiriona te karere.